U slučaju da niste znali, YouTube je maknuo dislajkove. I moram priznati, ne sviđa mi se to. Ali sad je vrijeme za nepopularna mišljenja. Ljubimci? Jebeš ih. Ajde opalite mi sad dislike pičke. Sad će biti ko kad vam friend popuši kurac, a vi gledate u strop. Osjećat ćete se dobro, ali sve onda ćete znati da vam je friend popušio. Znaćete da vam je dislike nevažeć. Kako lako što imaš protiv ljubimaca? Oni bar nisu zli ko ljudi. Ako svi ljudi govore to za ljubimce, ima li onda dobrih ljudi uopće? Uvijek sam za sebe govorio da nisam ljubitelj ljubimaca, ali većinom podragam mačku ili psa ako ih vidim. Nažalost, Lunu nikada niko neće zamijeniti. U čemu je onda problem, majmune? Problem je u tome što mačke i psi imaju status bogova. Najmanje 4,5 milijuna psećih ugriza se desi godišnje. Ali kako lako, to je problem vlasnika. Oni su krivi. To je u većini slučajeva istina, ali pričamo o jebenoj životinji. Koji god bio ishod, psi će biti obranjeni. Moj problem nije sa psima. Oni bar imaju srce. Moj problem dolazi sa mačkama. Mislite li da su džabe mačke bili zlikovci u filmu o mačkama i psima? Razmislite opet. Sad ću vam objasniti proces razmišljanja mačke. Koju pičku materinu gledaš, bijedni čovječe? Ili me podragaj, ili mi daj nešto za jest, ili odjebi. Mačke su samo sebična bića prekrivena slatkim krznom. A kad im maknete slatko krzno, izgledaju ko štakori. I svaki put kad netko nešto loše kaže ljubimcima, odmah se gleda ispod oka. Kako se jebeno osuđuješ? Jeste li zainteresirani za priče o bakinim metodama abortiranja viška ljubimaca? Ko da živimo u drevnom Egiptu, bog te jebo. One nas trebaju gledat ko bogove, a ne mi njih. Opametite se ljudi što prije ili će mačke zavladati svijetom. Jel ti dobra pjesma? Jel ti pička tjesna? Imaš li morala? Ili si drolja mala? U slučaju da niste skužili, nemam problema uopće sa životinjama, osim komaraca. Bog je bio kao, da, to je jebena ideja. A gle, ugrizgo je za kitu. Imam problema sa mekanim ljudima samo. Ali dosta o tome. U ovom videu ću pričati o jednoj savršenoj igrici. Ali kako lako, naslov videa kako napraviti savršenu igricu. Jel vam ja izgledam kao čovjek koji zna programirati ili lik koji će ti pijan doći u izlazak i pitat imaš cigaru? Jedva znam uređivati u ovom programu. Mada sam ko mali sa negdje 10 godina ili manje napravio pjesmu u jednom starom programu koji se zvao Techno EJ4. I moram priznat da jebe mame za 10-godišnjaka. Svi znamo da kad se starije, interes za video igre je sve manji i manji. Jer zabavnije od Rusa koji vam jebu mater je vodka u ruci. A ta igrica o kojoj ću pričati je uspjela probuditi dijete u meni. Red Dead Redemption 2 naravno. Od Rockstara koji je također vuko GTA 5 kroz 3 generacije konzola. Prvo sam bio kao svi drugi, ljut i bijesan. Jer su postali pohlepna tvrtka. Ali onda sam upalio Red Dead 2 i oprostio mi sve grijehe. A jedinicu vjerojatno nisam igrao zato što je izašla za PlayStation 3 i Xbox. Imam osjećaj da je Playka 3 najmanje popularna Playka kod nas. Jer uvijek kad sam išao kod nekoga bila je jedinica 2 ili 4. A o Xboxu da ne pričam. Popularan kod nas ko Ljuka Stević u Kirgistanu. Zamolio bih svoj mali postotak ženskih gledatelja da ne prestane gledat video jer se radi o igrici. I da morate ponekad gledati izvan kutije. Čitajte izvan Simsa. Jer ovo igrici je pakirano sve. Drama, akcija, avantura. Dat ću vam 2 razloga zašto je ovo najbolja igrica današnjice. Ovo je jedan, a ovo je drugi. Jaja od konja se smanji kad im je hladno. I to je samo jedan detalj od njih 1000. Ali o tome poslije. Vi igrate kao Arthur Morgan koji je u gengu. Ne ovakvom ali sličnom. Igrica počinje sa bijegom od zakona, nakon neuspjele pljačke koja se desila u gradu Blackwater. Mnogi su se žalili na početak kako je spor i kako je limitiran. Ipak je Rockstar najpoznatiji po open world igricama. Također su se žalili kako Red Dead naređuje što da radite. Go do this, king in the castle. Ali ja zato kažem sranje od bika. Samo se trebate uživjeti u priču igrici i sve će biti dobro. Jer uz Red Dead ne dobijete samo igricu nego i film. I gdje ćeš bolje? Red Dead bez priče kao ženska bez pičke. Beskorisno. Šalim se. Red Dead nije beskoristan bez priče. Gameplay igrice je poprilično jednostavan i usudio bih se reći lagan. Kad igram nešto želim se opustit, a ne ući Talos Principle i lupat se po glavi. Glup sam. Kao da pravi život nije već dovoljno težak. Tako da me nije briga što mi igrica naređuje. Rockstar želi da pobjegnem odavde s konjem, spustit ću se na koljene i popuštim kurac. Ako imate neki oblik ADHD-a i ne možete se fokusirati na priči i sporu radnju, samo trebate progurati prvi dio dok ne dođete sa ekipom do prvog kampa, gdje ćete zajedno sa svima sakrivati se od zakona cijelo vrijeme, dok u međuvremenu mijenjate lokacije gdje ćete se smjestiti i izgraditi kamp. Znači u bijegu se stalno. I to je sve što trebate znati o priči. U vašoj družbi se nalazi John Marston, Majka, Hosea, Pero Kvržica, Pearson, Dutch, Sadie Adler i ostali. Ima vas kurac pun. U kampu možete spavat, promijeniti robu, igrati igre, obrijati se. Ili to napravite kod frizera. Samo što se tu ne možete ošišati na dugačko ko u San Andreasu. Jer ovo je realna igrica. Vi kao igrač imate health, staminu i dead eye, koji punite pijući tonike za određenu stvar koju želite napuniti. Sa dead eye-om možete usporiti vrijeme i naciljati ili označiti mete i opaliti 5 ljudi odjednom. Ali to samo koriste pičke. Realna igrica. Oprostite, jesam vas uplašio možda. Ja se ispričavam. Idemo igrati jednu brzu igru. Pravila su jednostavna. Samo mi morate vjerovat. Imate 5 sekundi da stišate zvuk. 5, 4, 3, 2, 1.
Mislio sam da smo braća. A za vas napaljene klince koji prolazite kroz pubertet i trljate se u sve živo, nažalost moram vam saopćiti da u ovoj igrici nema sesa, za razliku od GTA serijala. Ali dobro, sve je bolje od San Andreasa i auta koji se klima lijevo desno. Rockstar, kako si nam to mogao napraviti? Arthur ima 2 pištolja i 2 glavna oružja. I meni najzabavnije pod navodnicima oružje uže. Neće ona niđe. Ne volite treće lice? Bam, prvo lice. Jedna od najzanimljivijih stvari u ovoj igrici je lov. Hunting Unlimited je tako 2010. Možete loviti životinje, oguliti im kožu i donest nazad u kamp da društvo ima šta jest. Ili možete pomoću krzna životinja napraviti si pederušu. 178 životinja se može otkriti. S tim da ta lista ne podrazumijeva ribe i konje, ali kao u pravom životu nisam ljubitelj ribolova. I uvijek sam govorio, bolje da mi dijete odrastu pedera nego ribiča. Lista životinja je ogromna, sve od aligatora, medvjeda do kokoši psa. Pjevac vas je ganjio dok ste bili mali, cap u glavu. Kako lako možemo li podragati psa? Naravno, i to nije sve što možete. I wanna fuck a dog in the ass. He wants to fuck a dog in the ass. Opustite se, to su samo pikseli. Rekao sam vam da ne volim mekane ljude. Kako lako, odi se liječit. Jesam ja kriv što je Rockstar omogućio ubijanje svega živog. Jesi, ne trebaš koristiti tu opciju. Dobro, pičkava materna, ona pičkasta. Želite li čuti nešto slatko? Imate svog vlastitog konja kroz igricu i možete ga nazvati kako god vi želite. Izabrati sedlo i još par stvari. Zatim ga možete potapšati ili hraniti. I vaše vezanje uz to konja će rasti. Možete imati više od jednog konja, ali ako to napravite mogu vam reći da ste vi lošija osoba od mene i da bi se trebali sramiti. Od svih tih životinja nažalost nema morskog psa, za razliku od prošlog Rockstarovog naslova. Ima zapravo, ali je negdje iznad mape i ne vrijedi uopće truditi se doći do njega, jer je neživ. To je nešto što je očito trebalo biti u igrici, ali ideja je otkazana. Ovo je mapa. Ogromna je. Sjećate se kako nam je kao malima mapa San Andreasa bila ogromna. Ovo je remastered verzija San Andreasa i zapravo je jako mala. Jedino što je činilo mapu velikom je činjenica da je bila okružena maglom. Djetinjstvo je palo u vodu. Na njoj ćete vidjeti gdje su glavne misije, gdje su sporedne, gdje možete otići vidjeti predstavu, gdje možete popiti nešto i ostalo. A ovo je Blackwater o kojem sam pričao. Tu se desilo sranje. I ako odete tamo slučajno upucat će vas ko zeca. A ispod tog grada se nalazi cijela pustinja, moj vam u ustima, koju možete tek istraživati pred kraj igrice kad budete upravljali sa John Marstonom. On vam je protagonist prvog Red Deada. Boli me briga za njega, nisam igrao prvi Red Dead. Inače sam uvijek govorio kako nije bitna grafika, ali svaki put kada upalim ovu igricu, jednostavno se ne mogu iščuditi koliko je prekrasna. Postavila mi je prevelike očekivanja za svaku buduću igricu u svakom aspektu. I onda upalim neku stariju igricu, imam osjećaj kao da mi neko stavio cijanid u oči. No vratimo se družbi Pere Kvršice. Dać je lider genga. On cijelo vrijeme govori kako ima plan i kako trebaju novac. We just need money. Jer ekipa je u bijegu i treba im novac da odu u Tahiti. Novac možete donirati u kutiju za novce koja se nalazi u kampu, ali to ne bih preporučio jer Dać nikada neće zašutjeti. Jednom sam naletio na maloga Jacka koji je u kurcu, inače sin Johna Marstona, i njegova stara mi je srala kak je klinac gladan. I'm hungry, Mama. We gotta get something to eat, Arthur. Ženska me toliko izbacila iz takta da sam ošao u šumu i napravio masakar u šumi nad jelenima i vratio se nazad sa hranom za cijeli kamp. To je stvar s ovom igricom. NPC-evi su živi. U slučaju da ne znate što je NPC, to je non-player character. Znači svaki lik kojeg vi ne kontrolirate. Vjerovali ili ne, NPC-evi su toliko živi da imaju svoje dnevne rutine. Programirani su bolje nego ja. Ja sam programiran da se probudim za posao i ostatak dana spavam. Ali nismo li svi programirani? Nakon skoro svake glavne misije, dijalog ljudi iz kampa se mijenja. Dosta sam vremena proveo u kampu samo slušajući ljude što pričaju. I ne znam koja mi je to igrica napravila. Jednostavno sam se osjećao kao da sam dio genga. Ali više bi volio da sam dio gangbanga. Oko 500.000 linija je snimljeno za Red Dead. To je oduvijek bio specijalitet Rockstarovih igrica. Bogate su dijalogom, za razliku od na primjer FIFA. And he's broken free, and he might be through here. My name is Derek Ray and with me in a commentary position is the Arsenal legend Lee Dixon. Jel tko čuo za legendu Arsenala Leea Dixona? Nisam ni ja. Frajer priča kod da kraj njega komentira Ronaldinho, bog te jebo. Većinu stvari što komentator izgovara već znam na pamet. Previše je ponavljajuće, a manje je kompleksna igrica od Red Deada. Ako krenete prelaziti iz početka Red Dead, većinu dijaloga koje ćete čuti drugi put nećete čuti prvi. Tako da jebi se Electronic Arts, jebi se Lee Dixon i jebi se Šuker što nisi dao licencu FIFA za Hrvatsku. Gledajući nazad na GTA 5, NPC-evi se doimaju veoma mrtvo. Jel me bilo briga za ovu žensku? Ne. Jel me bilo briga za bakicu iz San Andreasa? Ne. Jel me bilo briga kad sam izvadio bazuku i poubio 20 ljudi? Ne. Jel me bilo briga za random stranca kojeg je ugreza zmija koji me zamolio da mu isisam otrov? Da. I napravio sam to sa zadovoljstvom. No homo, Red Dead je uveo greet i antagonize. Znači možete pozdraviti nekoga, Just admiring your horse there. Appreciate it.
ili mu se suprotstaviti. Wondering how an idiot like you ever got a hold of it. U igrici postoji sustav časti, to jest honor system. Znači svaka akcija, bila to loša ili dobra, će pridonesti tom sustavu. Hornety. I zbog toga će se mnoge stvari kroz igricu odvijati drugačije. Tako da vi odlučujete hoćete li biti zao čovjek ili dobar. Mada nikako ne možete biti dobar jer ste doslovno zločinac koji je poubijao 1000 ljudi. Da se vratimo na detalje. Medvjed vas prestane napadati ako stojite na mjestu. Životinje se razgrade nakon nekog vremena. Svinje jedu ljude. Orao hvata ribu. Oči životinja svjetle u mraku. Psi se igraju. Mačke love miševe. Sjene strijela vibriraju. Arthur može imati krvi po bradi i kosi. Detaljno rezanje hrane NPC-a. Zbog ove igrice mi dođe da upucam ptice u pravom životu kad ih vidim da lete. Ova igrica kad igrate prvi put je toliko dobra ko seks prvi put. Samo što seks traje 40 sekunde, igrica 40 sati. Najveća mana Red Deada je što je online u banani i nije ispunio svoj mogući potencijal. Više se fokusiraju na GTA 5 online jer je tu... Ali u današnjem gaming svijetu nam trebaju fine single player igrice. I za takve stvari apsolutno vjerujem Rockstaru. A vjerujete li vi meni? 5, 4, 3, 2... 1. O, znao sam da smo braća bogojebačka armija. Ček, ako ste sad stišali zvuk, jel to znači da mi vjerujete ili ne vjerujete? Svijet Red Deada je toliko živ. Uvijek se nešto dešava i uvijek možete naletiti na nešto. Red Dead je pun nezaboravnih misija, nezaboravnih likova, prelijepih pogleda, stvari za radit. Ovo je bez sumnje najbolji projekt na kojem je Rockstar radio dosad. I s ovime su postavili velike standarde u gaming industriji. Znate koja je najbolja stvar od svega? Najbolja stvar od svega je ako vam se ne da jahat konja dok ste na misiji, možete upaliti filmsku kameru i lagano si zapaliti cigar. Stipe je u gostima, strah mi je u kostima. Kad te gledam očima, ne mre spavat noćima.